Teperlok hangnia ka birthday ublay ulabu hi yengi yaga sab katalen kumba doctor scientist ne nohikai apdeng kini ladangi jit ngiyo be kumba kinong wai kinong shot but ki painting ru ki ba paw nam hakaleng haka birthday kanbanang ya kisni nangmi tiktoker ki ba paw nam lengba kerting jongki kilipo shuwa bangan khana shapang jong abngan ong yepi uneru ulong tiktoker uba ag iki video but udon follower hapo tiktok kumba news pa million follower but open I ka nam jong u but menta uyo kumba santhau pro network Teperlok ngan khana shapang jing im ukhili pol balada pi internet yakani ko videos nya bha like yaka telling its down no kabaning gong ikran shapang kabaya go free jong u Teperlok ka kateng ka shisha jong u kolong yesu manzarau but nickname jong ki lakha yu house name chijar khandespa nepusan banai october house nong Tanzania balla ken kumba haunus nam arja kuwi te ulong kumba ar haunus nam anta but ka profession jong u kumba dancer tiktoker but content creator shapang pe education jong u te ulay school but college hakash nong Tanzania hi nikran shapang ka career jong u Teperlok Pilipol ulong dancer tiktoker Instagram star but content creator Teperlok habao Pilipol urwai ka jingwai rata lambiare but hakatagapor upau nam ha shipun but ujubi natural ru ekren but ru ki invite neki Bollywood movie yang ekren shapang family jong kumba yo I ki dur udon ru away ka para ka bakerteng nima ting ekren shapang ka jinglong jongki padu mentaru kilong unmarried dan ikran shapang ka physical appearance jong ka jingjrong jong sunfit khandai in sumba ka jingkia jong kumba nyau pheu ke ji dan ikran shapang ka total network jong ulong kumba sunfeu pro Teperlok kani ka dei ke im tiktoker kilipo Teperlok ada himpat subscribe ka channel jong just now subscribe ka publish